INP Mizo channel thlir tu te in zawain chebai le vek ule vuin hi June ni som pakwa thochan ni ania international news le politics ngai nom tak tak te kan ngai thla ho le donya tunchuma chuan Israeli missile defense system thar hypersonic missile kap thla thei asiam chungchang kan ngai thla ho masadona June ni rukhan Iran chuan hypersonic missile turu zet mai sound speed let som panga a chak turam missile defense system po paltlang thei an siam thu an puanga Iran hypersonic missile ming hi Feta Conqueror ne tu antideu kher boka kilometer sangkhat zali lai aka phani in an soibok kumsang ni somni pani November thla po khan Iran Revolutionary Guards Corps ho tupa General Amir Ali Hazizadeh chuan hypersonic missile an nei thu alo puang to Russia chuan hypersonic missile an nei thu apuang photo a China po in asiam meka Iran hian Russia le China chanpuina adongani chuan hypersonic missile hi anei tak tak arin om North Korea po in sound speed let so machak hypersonic missile anei thu an puanga Iran ero hi chuan sound speed let som panga achak ni in an soya ka thak a hardon khop mai Amero chu Israel po anep lo khopa Iranian hypersonic missile anei thu apuan hnu loka Iron Dome le David Sling air defense system turu tak tak lo siam to tu Israel Defense Company chuan hypersonic missile kap thathei air defense system an siam thu an puang vele ngal Israel State Company Rafale chuan missile interceptor Skysonic chu an siam zo to thu an puanga Reilo te nuwa flying test an nei to don ani Thathara Paris Air Show a Skysonic hi phauchwa man an tumbok Rafale Company chuan U.S Pentagon chu Skysonic chungchang hi an lo shil to a Israel military in an man hun tur ero an tar lang lova Israel Defense Ministry po alangoi ri Rafale chairman Yuval Steinitz chuan chanchin bumi te ma a Skysonic missile interceptor ang hi tu company ma in an lakol lo ati Iron Dome hi short range interceptor ani a kilometer somsari thlengmbak aveng hne lova Rammi thui tak veng him tur chuan kilometer somsari danzela Iron Dome hi bun angai don ti na ani Amero chu Iron Dome hi eng ang khulum le vot thi le ro puikara po abuai velova success rate hi asang hle a target 90% success rate ani Gaza war kumsang ni som pani le sang ni som pali a khan Iron Dome thil ti theizia khovelin alo muto a Israel mi puite himna ber chu Iron Dome hi ani David Sling David Avomvir hi Israel le American company te siam ni in medium range rocket te a intercept theya kilometer somli atanga zathum chung aveng thei Iron Dome le Aero 3 in kara omani David Sling hi an upgrade mek ni in tundin huna po arin tlak hle aminga chang ringot po hian ani na alanga David and Goliath avom thal top na vomvir mingchoya sakani kumsang ni somparat khan Rafale Company chuan Skytronics Company hi alaya khatachang khan electronic warfare an siam chana Israel sipaiten Sky Shield Sky Rider le Sky Eye electronic warfare te an lo mangto Skysonic po hi radar chatak ne na thuam ani a range aliana a speed a chakboka Iran hypersonic missile te mai mai chu akap thathei chiangotin arinom Israel Ralthuam turu Aero 3 anti missile system chu Germanin aleitur chungchang ngai thlawele thungila German parliament Bundestag chuan Juni som pali khan Israel Ralthuam leina tur bill apasa bill an paswal hian advance payment sumpek masak tur euro million zanga somruk po anti fel ngal ani German chuan euro billion liman Israel siam Aero 3 air defense system lei atuma German lower house budget committee chuan phalna apeta ani Aero 3 air defense system hi long range ani a van boruak sang taka thlok atmosphere chunglamami po kap thei ani Germanin akol chuan European Union ramte tan po thamwan pui tham ani don ti achiang reng
German Parliament chuan Irish T SLM Air Defence System paruk leina tur euro million zakwa somnga apombok Russia in Ukraine arun chan tir khan Chancellor Olaf Scholz chuan German Defence tundin tharle nan euro billion za sum arwa mana he sum mang hian German chuan Ralthuam lakhawm mek ani German hian hunwei tak chung armed forces lama investment akal pui to lova anrom economy asan biaw lain Ralthuam lama chuan anro pui biaw lawa Ukraine invasion hi omlo pheisela chuan Ralthuam hi anboi pui kher lawang kumtop lama Israel le German hian agreement anziak anga Israel chuan Aero 3 missile defense system hi kumsang ni somni panga kumtopa a deliver don ani Germany in sum euro million zanga somruk advance payment apeki Israel in production center adin natur ani Aero 3 air defense system siam to Israel aerospace industries chuan Aero 3 hian kilometer sangni zali chhungami ballistic missile te akap thatheini in ansoi kumsang ni som pasari khan Israeli Air Force 1 an mangchana Iran le Syria atanga missile te alo intercept thin German chuan European Union chunga NATO air defense se thuam thaturin ma ala a Russia in Ukraine arun na anghi thlennon tir antum to lo German malak na in European Sky Shield project Europe van boruak ven himna tur project ankal pui meka ram enge mozatin anzom to ani U.S Secretary of State in Beijing atlo Washington le Beijing an inrem le theyangem ti chungcha ngai thala ila Blinken hian Chinese President Xi Jinping top diplomat Wang Yi le Foreign Minister Qin Gang te amu kumnga deuh tho chu U.S le China official te hi anin tlo po to lova U.S China in lai chin na chato tak siam that le tumin June ni som pariat pathian ni khan U.S Secretary of State Antony Blinken chuan Beijing athlengta ni chung lakin Blinken hian ram pahni kara in shat thiam lo na te achin felvek arin om lova engthil po ate bera changa alian ber thlengin US le China hi anin khing chal meya hanin rem le mai chu thil theilo ang thluk ani chuti lain in rem lova omreng ai chuan hetianga anin tlo po le thei shim hi khovel himna atan po apoimo hle November thla khan Indonesia Bali muna G20 summit nei ni in Xi Jinping le Joe Biden chuan inbiak na an neya borak achat chho zelawangin February thla khan Blinken hian Beijing tlo alautuma amero chu US airspace a Chinese spy balloon mu ani awang khan rampani kara borak aso sang hlea thali nuwa Blinken hian Beijing atlo theita chau ani darkar som hi lai zet thlona achwan chung hian Blinken chuan Japanese le South Korean shwai tu te telephone in abeboka US National Security Advisor Jake Sullivan po in Tokyo apan ve ngala Japan South Korea le Philippines shwai tu te meeting anei puyang tun mai deuh khan United States wan in remna alo siam pui to a Japan chim thlang lam le Philippines marlama US sipai te da turin in remna an siama sipai da na mun tur hi Taiwan ramnen a in nai hle Antony Blinken an Beijing atlo ma deuh khan Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan ti hian asoya US hian China in angai poimo thilte aza sapturani chuti ani lo chuan kan thok dun theilawang ati soito angin kumsang ni som pariat nulama US official lianin Beijing atlo le masak berna ania Trump admin top dona US Secretary of State Mike Pompeo khan Beijing atlo a kumnga deuh tho avei nuwa Blinken azin thei sham ani Biden admin chuan China nen climate chungchanga tho dun adua China rampo in climate change atwar ve meka June thalum ber chum antong ve mekani khovel ram lian le hausa te an tho dun lo chuan kan sik le sa boruak nanglam chaklutuk hi thunun theilovin azwal zeldona nakina chuan mishing te tan tor ngai na omlovin climate change hian minlati boy donani Nimin Khan Blinken le Chinese Foreign Minister Qin Gang chu darkar sari le achan ve chung zet anin koma sohui an kil ho ani Taiwan trade human rights le fentanyl chungchang an soiduna
amei ro chu anin kom reviau na in thuthluk na fum fe tak an siam theilo kin gang chuan Blinken hne na kumsang ka zakwa somsari pakwa atang khan U.S le China hian diplomatic relation an nei chana U.S le China in lei chin na hi kumsang ka zakwa somsari pakwa nulama aniam lai ber ani thu ashil kin gang chuan Taiwan chungchang soin Taiwan hi sino U.S relations a thilpoi mo ber ani Taiwan boy na hi China in real ru zongjong senga a boy pui ania Taiwan boy na hi thil hlawm tak phim khur taka don son ngai ani ati Blinken le kin gang chuan rampani in lei chin na ti nge an dua chumi bo zuinan Chinese foreign minister kin gang hian Washington atlo ve dona a hun ero an na soi fello June ni som pakwa vo in tho chan ni khan Anthony Blinken le China top diplomat Wang Yi anin koma anin biak na bawrak a that chuan Blinken hian President Xi Jinping po amu thei don ni in report chuan atar langa Reuters chuan Blinken hian Chinese President amu ni in aziak Reuters in a report danin Great Wall of the People a President Xi Jinping chuan Blinken hi amu a chibai anin buk ton hnu a thutheng seya rampani palaite anin kom ani Xi Jinping chuan meeting a kai shwaya ading lama Blinken omin rampani president ten summit an nei thei dan tur an soi ho ani meeting a hian Xi Jinping chuan ti hian asoya rampani ten tlang takin in biak na kan nei theya U.S secretary lozin na hian China U.S in nei chin na a thil thazok a thlen ka be sei Jinping chuan ati United States hian Taiwan independent a thlop chung chu China nen in rem na an nei thei don lo chu wangin U.S hi Taiwan politics atangin in nuk dok ta se khovel hian muan na anei thei zokin arin om ole khati zong kha international news le politics kan ngai thak thei te chu ani le ta a atop thlenga min ngai thak sak tu te zong zong chunga lom thu kan sei le